Бүгін Абақта Имамудин Ташев қаза болды. Жақындарына сабыр тілейбіз деген маалымат интернет желілерінде кеңірі жайылып жүреді. Бирок бұл маалымат чындыкка дал келбейт. Бұл маалыматты кандай ниетте чыгарып жатканы азырынча эч кимге белгисиз. Жана башка жаңылыктар түрмөгөн. Видеого лайк басып, биздин каналга мына мынтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. X ekan bu. Oldu düşman. Çıkar yedik aka. Rahmat aka çoğun. Oldu düşman.